To se mora znati. Čujete li? Mora. Prvo, mi sami sebi moramo objasniti ko smo, šta smo. Vi da se koljete, a on taj što zapovjeda da skida slatki hajmak s vaše krvi. Hej ljudi, dođite sebi! Hej ljudi, dođite sebi! Ko smo, šta smo? Mi, mušljanci. Ko smo, šta smo? Ko smo, šta smo? Mi, mušljanci. Ko smo, šta smo? Mušljanci. Protubosanske, protubošnjačke, protumuslimanske najezde. S lijeva i s desna mržnjom sumnjiče u našu duhovnu čistotu. Sve nam se to sada cinično hihoće ukrvavljeno lice poslije zlodjela nad nama. To se mora znati.